može se reći i da kreće sezona krpelja, jer već je toliko toplo da ne verujete da je sredina marta, mislim, bar ja ovde kod nas. I tako da trebamo pripaziti na krpelje, na kućnim ljubimcima, obavezno ih pregledati pre nego što ulaze u kuću i naravno skloniti krpelje ako su se popeli na njih. A ono što je bitno, mislim, zbog čega vam ovo pričam, jeste da postoje biljke koje krpelji ne vole, isto kao i komarci, kao i drugi insekti. I obično, ono što je jako bitno, jeste da krpelji ne vole i nema ih u prostoru gde je posađena žalfija i lavanda i ukrasna američka borovnica, ali prvenstveno ono što se nas tiče, da kažem, pošto se radi o biljkama i sa naših prostora kojih često ima kod nas, to su na prvom mestu, znači sadnice lavande i žalfije. I ako imamo neki prostor, na primjer, gde sedimo obično kad krene to lepo vreme, a nalazi se zemlja ili trava, gde obično i ima krpelja, onda ćemo da uradimo tako što prvo, bilo bi poželjno da tu ima dosta sunca, jer oni više onako vole vlagu i vlažno područje i zasenu. Sad, ako to baš i nije tako, odnosno ako nismo baš previše izloženi suncu u tom delu, onda je bitno da se mi lepo ogradimo sadnicama lavande, da nazovem to tako, i žalfi, možemo da ih stavimo i u saksije, ne samo u zemlju, i onda još dodatno tu gde sedimo, ispod recimo tih stolica, klupa, stolova, da naspemo recimo drveni malč ili da naspemo kamenčiće, šljunka ili kako već da ga nazovemo, zato što oni ne vole kamen u smislu šljunka i naravno drvo. Hvala vam što ste i danas bili uz moj kanal i što ga podržavate. Zapratite, lajkujte, komentarišite video i naravno kliknite na zvonce kako bi bili u toku sa svim novim videima na kanalu. Do sledeće nedelje, živi, zdravi, bili.